Uzbuđenje je bilo na vrhuncu. Na 3 stola obavljale su se posljednje provjere prijava i dijeljenje startnih brojeva za najstariji plivački maraton na Jadranu, Šilo Crikvenica, koji se tradicionalno pliva na blagdan Velike Gospe. Ove godine održan je po 112. puta, ali prvi puta poslijepodne. Ovo tradicionalno događanje sastavni je dio programa Crikvenica Summer Showtime. Okupilo je rekreativce, profesionalni plivače, a mnogi sudionici iz raznih zemalja godinama su žitkom žele odmjeriti snage i uključiti se u ovu vrhunsku turističko-sportsku manifestaciju koju organizira turistička zajednica grada Crikvenice. Pa sama brojka od 112 godina govori jako puno za važnost ovog maratona za grad Crikvenicu. To je najstariji maraton u Hrvatskoj, a vjerojatno i najstariji na Jadranu generalno. I to je manifestacija koju je započelo još 1910. godine, tadašnje lječilišno povjerenstvo, to je preteča turističke zajednice današnje. I evo od te godine pa do dana današnjega iz godine u godinu organiziramo plivački maraton Šilo Crikvenica koji na simboličan način povezuje otok Krk i Crikvenicu koji su evo godinama vezani na različite načine. Prijave su počeli još 19. srpnja, a zatvorene su 8. kolovoza u 12 sati. Prijavljeno je bilo 277 sudionika, od čega 214 plivača i 63 plivačice, ali se na startu pojavilo njih 256. Osim iz Hrvatske, natjecatelji koji su brodom prevezeni na startu Šilo na otoku Krku stigli su iz Slovenije, Italije, Njemačke, Francuske, Belgije, Slovačke, Australije, Ukrajine i Mađarske. Ovogodišnji maraton privukao jednu peteročlanu te 4 tročlane obitelji, 2 para blizanaca iz Slovenije, najmlađeg plivača od 9 i najstarijeg od 73 godine. Nakon starta točno u 18 sati, plivači su krenuli od rive na Šilu prema 3,5 km udaljenom vrhu zapadnog lukobrana u Crikvenici. Nakon starta gužva, zapijenilo se more, a oni najbolji i najspremniji uskoro su se počeli izdvajati. Žene i muškarci natjecali su se istodobno, ali se rezultati ocjenjuju odvojeno i to u 18 kategorija. Nakon 100-tinjak metara izdvorio se Talijan Marco Urbani, koji je u snažnom ritmu poveo utrku. Urbani je cijelo vrijeme bio u vodstvu i neuhvatljiv za sve plivače, a u stopu su ga pratili naši mladi plivači iz Rijeke i Zagreba, no nisu ga mogli ugroziti. Oni slabi i rekreativci sve su više zaostajali. Na lukobranu u Crikvenici okupilo se mnoštvo gledatelja koji su nestrpljivo iščekivali dolazak plivačkih maratonaca i rasplet utrke. U Crikvenicu je na cilj prvi s vremenom 39 minuta i 15 sekundi
uplivao Talijan Marco Urbani, što je bio rekord crikveničkih maratona. Za 8 sekundi to je bilo brže vrijeme od prijašnjeg rekorda Slovenca Roka Kerina iz 2010. godine. Yes, for me this is one of the best marathon. It's a beautiful place in the sea is fantastic and it's a fun day here in Crikvenica. So I'm very happy to be here today. You start first and came first. Yeah, I push at the start and I see I have 10 seconds at the middle of the race, so I push everything for the finish, and I think I do the best time of the race, so I'm very happy today. Drugo mjesto osvoji Vito Lončarić iz Zagreba, član Mladosti, u vremenu 40 minuta i 8 sekundi. Bilo je dobro, malo je bilo valovito, nisu baš bili najbolji uvjeti. Ja i ovaj Damjan smo se držali do tamo do svjetionika zajedno, ja sam se odvojio. Evo, to je to. Trenirali smo cijelu godinu i zadovoljan sam. Treći je s vremenom 40 minuta i 55 sekundi bio Damjan Gardašanić iz Rijeke, član kluba daljinskog plivanja Primorje. Pa evo, uvjeti nisu bili baš najbolji, ne vidi se puno toga, pogotovo sad skroz s druge strane sa Šila se baš i ne vidi gdje se pliva, pa eto tako malo lelujemo lijevo desno, ja sam malo i više nego inače, ali eto, s obzirom na količinu treninga, ok, rezultat nije uopće loš. Kod žena najbrže je bila Klara Kosanović, članica kluba daljinskog plivanja Primorje Rijeka, koja je zadanu dionicu preplivala za 45 minuta i 23 sekunde. U borbi za drugo mjesto Mija Klasić i Lana Vale stigle su unutar 2 sekunde. Bilo je dobro, više volim trke koje nisu u krug nego ravne, ali vrijeme nas je malo zeznulo, ali dobro, nema veze. Dobro su bile bove da vidimo gdje idemo i super event, super organizacija, doćemo sljedeće godine. U tijeku trajanja natjecanja primjenjivala su se pravila Hrvatskog saveza za daljinsko plivanje, koje su nadzirali i provodili vrhovni sudac i sudački žiri. Proteklo sve stvarno korektno, veliki broj brodova je bio iznenađujuće, bili su disciplinirani, napravili su 2 kordona i to je bilo jamstvo da neće sa strane niko uletiti od ovih nepažljivih gliceraša i tako dalje. Imali smo i pomorsku policiju, pomorsku i lučku kapetaniju, tako da ja sam što se sigurnosti tiče prezadovoljan. Svi su slušali i plivači su donekle dobro izgurali. Ostalo su samo 3 plivača koji su izvan konkurencije, u stvari izvan tajnih limita. I sve u svemu dobro. Ovo je prvi put od kada sam ja ovdje 15 godina da se pliva u popodnevnim satima. Imaju svoje prednosti popodnevni sati, a imaju i mane. Prednost je što se stvarno veliki broj publike okupio ovdje i bodrilo je stvari do zadnjega koji je ušao u cilj, ali je mana što se zna dogoditi često ljeti da je maestrar puše u popodnevnim satima i ako se on digne na 2-3 kofora, onda je to već za plivače, lošije plivače, nemoguće. Oni to ne bi sigurno izdržali i morali bi ih izvadi vani. Gledatelji su ostali čekati još službenih sati 30 minuta ostali plivače, uglavnom rekreativce i one starije, kojima također treba čestitati na nastupu i što su izdržali do kraja. Svečano proglašenje održano je na trgu u Crikvenici pred mnogobrojnim gledateljima. Nagrađeni su i najstariji sudionik maratona, 73-godišnji Slovenac Milan Kabaj, najmlađi 9-godišnji Jako Baudek, a dodijeljeno je i više specijalnih nagrada, kao i nagrade najuspješnijima u čak 18 različitih rodnih i dobnih kategorija. Nakon dodjele medalja, Crikveničani i njihovi gosti zabavljali su se uz glazbeni sastav Gruversi, pa se feštalo do kasno u noć.